Dobry večer, počitovani patrače, Patrice, najnovše vydanie emisiji Dobry večer Vojvodino. Tako na počátku predkladam, že by sme opatreli krátku najavu programy, jaka vás čeka, keď ostanete s nami po konec. U peršej časti emisiji Dobry večer Vojvodino od naših hostov doznace, co budze na najnovším festivalu židlového špivanja u Đurđove Najšenje za budze. Uvidite i širšu reportažu z dňoh paprigi u ruskim Keresture, kotri otrimani prešloho vikendu. U treci časti hodnice išće razopatric prikaz knjiški Irini Hardi-Kovačević Njebo nad Keresturom. Na koncu emisija Časi mladosci, gdje uvidite drugu čast koncerta Saši Paljenkaša, kotri je otrimal u studiju M u Novim Sadze. Ljetni period to čas keď otrimuju najveći festivali u našoj žemi i u Švece. Jeden taki po 12 raz otrimaše u Đurđove na nedjelju 24. avgusta, a to dobre poznati festival židlove i narodnej muziki Najšenje za budze. Na tu temu pripovedam u našem studiju s našima hostami, to pan Mikola Kuhar, predsjedatelj Upravnog odboru Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko. Dobri večer, vitajte. Dobri večer. I pan Miroslav Čakan, predsjedatelj Skupštini Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko. Vitajte. Dobri večer, vitajte. Evo tako i na počátku budeme pripovedati o tej centralnej časti festivala, o zmahateljnej časti. Jak to som už nadpomla, u sami najavi festival še organizuje v ljece pod čas ljetnjih odpočivkov. Či se može bud zmali da jaki počeškosci pre toto, zažljem tu treba velike číslo ľudzov, že bi šitsko organizovali i že bi tot festival vypadnul tak, jak treba. A z ohľadom, že to už 12. festival i keď sme počínali, razdjeli sme še tak da to bude konec avgusta. Znači u to čas u našem društve i u Valalje možeme še zis organizovati i porobiti, porihtati tot festival dobre, a i to už pri koncu i geregita možeme išći i počastiti naših osoba s geregami đurđovskima. Konkurs za prijavljivanje na festival zakončeni. Znamo, že šem toho roku prijavilo velike číslo zmahateljov, tu budete mať až kolo 300 hostov. Možete nam povesti, že kjeljo to grupi u pitanju i odkod čitsko hosti treba, že bi poprihodzeli? Hosti prihoda z Sale Vojvodini, gdje živi Rusnaci, gdje máme našo kulturno-umetnički društva i máme hostov z Republiki Horvatske i z Petrovcov i Mikloševcov. U zmahateljni časti še budu zmahac 15 grupi, z 10 društvoh. Znači, društva co maju i po 2 grupi, hej, hlopski, mišani, abo dziwocki, ženski, starši, hej. I takže to otprilike šitsko, to prihodzi. Festival z roka na rok še vekši, a vi Đurđevčanje poznati jak barz dobri domašnji. Takže še nazvam, že ste napravili dobru strategiju gdje zmestice šitskih tih ľudzov na večeru i na druženje posle zakončenja festivala. A strategija napravena, ali počim prostor u matki ohraničeni, takže budeme mušiť, jak i v loni, co sme robili, znači namáhame, že bude krásna chvíľa, že ne bude dišpadac, i že bude ceplo, budeme mušiť vonka oprez matky znova napraviť išće, položiť dodatni stoli i že bi sme zmestili i vonka šitskih hostov, že bi njih to nije ostal neuhosteni. Nazvam še, že vam to šitsko še uda, a znamo, že šitski festivali maju dajaki pravila. Tak i na vašem festivalu po teraz špivalo še po 3 špivanki, 2 s orkestrom i 1 a kapela. Či se može buc pre velike číslo prijavenih podumali premenjiť dajaki pravila toho roku? Mali sme diskusiju kolo toho z ohľadom, že 15 zmahateljni grupi budu špivati na tim festivalu. Posle diskusije i rozpatranja prišli smo do zaključenja, že i tak društvom javeli
že do 7 minuti možu špivac, znači obovjazno muši odšpivati jednu špivanku a kapela, a keď se uklapaju možu i dva špivanki, znači hevti za muziku. Mi ih zamodjeljujem da špivaju po 3 špivanki, ili da nje budu veljo veseli strofi, keže to nje oščerbja špivanku, keže to ticovi voza smatraje, že to tak treba. Takže še nas davame, že 15 grupi, že znači zmagateljna čas bude tirvat skoro 2 hodiny. Normalno posle toho žiri pojde da bizi kto najljepše špivao, kto bu najljepše obličeni i već kad budemo mati drugu čast, takže nas davame še, že publika bude uživac. Završeni. Festival Najšanje Zabudze ma za cilj odnjac od Zabudca rusku špivanku, ruske oblječivo. Či uslovije za učestvovanje na tim festivalu nasampred Zbuc oblečeni u ruskim oblječive, narodnim? A i to bol počatni cilj. Znači, že bi še vyvodzeli špivanki co starši, abo co bar zridko vyvodzeni, znači narodni židlovo špivanki, i že bi še tota naša nošnja široki suknji, počim to jeden čas už pomali počalo višćežovac. Ta već evo i to festival napravim tak, že bi še i to ta naša nošnja, že bi mladi še naučeli nošic to ti suknji, oblekac do njih i že bi co dluže še to tirvalo, to stvarno možem povedati, že mi imamo bar prekrasnu nošnju žensku i cilj všetko toho, že by to co dluži tirvalo. Jak je vaše iskustvo z festivalom? Či to ti starši ženi, kotri už rokami učestvuju na vašem festivalu, či oni pomahaju tim mladim dzivkom oblječiće do oblječiva? Našo ženi pomahaju. Znači, ja nje možem teraz pripovedati za drugi društvo, jak tam organizovane, ali počim našo Anđi i babi, hej, teraz Anđi, oni to ti suknji i nošeli, jak dzivki, velji od njih še i povedzme posle svadbi obljekali posle polnoci do ruskih suknjoh i znači oni na igranki išli, znači velju času preprovadzeli u tih suknjoh i oni znaju jak še to noši, jak še to rihta i šitsko. I znači već oni i našo dzivki učat da budu holjen keď nie jak tedy, normalno nie može biti jak tedy, ali holim da bude co autentičnejše i co približnejše jak skori 50-70 roki keď še to ti suknji nošelo. U revijalni časci, revijalna čas šlidzi na samim koncu. U revijalni časci koho budete mati z toho roku? A zohľadom, že žiri posle hej zmateljni časci pojde tam da še podovarja i da preceni co. Mi každog roku še namahali privez išće dajake društvo z druhej nacionalnosti. Toho roku máme hostov zo Slovatske i zo mesta Hažlin. Znači, to je jedna grupa isto špjevacka, ktorá bude isto spjevati stari špjevanki i vyvodiť tam ich to ti pisni. A s ohľadom, že našu Anđi toho roku nebudu še zmahať, znači budu učestvovať našu Anđi so špjevankami, budu učestvovať novosadski djevčata, zato že oni nje noša nošnju. Bude Đurđevak zo Đurđevjak srpske društvo i budu tih njoh nam še najaveli, že príde i špjevacka grupa zo Zvinkovcoh, ktorá može bude, ne budemo za nje nošnje, njema ani 3 špivanki, ta i oni budu učestvovac. Znači, to ti grupi budu u revijalni čas i dok žiri nje prehlaši pobjednika festivalu. A za pobjednikov festivala jaka nagrada šlici? A jak i každý rok, co do teraz sme še ostarali, máme bardzo dobre sútrudníctvo zo zlikovnú koloniju, ktoré še otrima u Đurđove i zo zmestnú zajednicu, ktorá bola z času pokroviteľ tej koloniji. Takže už veci roky máme za peršu nagradu, znači to darunok slika, ktorá vymaľovaná na tej koloniji likovnej, ktorá trimana u Đurđove. To z prešlih rokov, hej. To perša nagrada žirija i máme, aj da poveme tak, jak specijalnu nagradu, znači to isto slika, to je reprodukcija sliki, znači máme možemo povedať, že tematsku. Hej, znači, trudzime še da máme dajaku tematsku, da provadzime tu temu, ktorá bude jak scenografija i co še otrimuje tema stretnuca, da i to ta slika provadzi tu temu,
Bude toho roku ще знаємо, že нам ще поспіші od. I treba povedati, že každé društvo každého roku dobí jeden suvenir, odnosno jeden darunok, ktorý bude zdohadovať na také dišní časy. Toho roku môžem povedať, že to Mirica bude pošorena, napravena da kedy co bilo i cali motiv, cali festival bude dakus naglašene, jakše da kedy meralo, jakše da kedy nošelo, jakše da kedy bralo rukovina i tak dalje i tak dalje. Znači, každé društvo, ktoré učestvuje, dobije i to jedan pamjatnik, že učestvovalo na festivalu, a ktorí učestvovali po 12 raz, majú 12 dejaki stari predmeti, ktorí už še ne hasmuju. I popri tej centralnej, najcikavšej časti vašeho festivala budete mať i provadzaci aktivnosti, kotri tižu u funkciji samoho festivala, takže na 16 hodin počne vam vistava, odnosno demonstracija stari remesla, kotra še otrima opres matki u dvore, tako? Hej, znači to isto, znači šitsko da še ne zabudze stari remesla, znači jak daras še robili dejaki remesla, ktorí teraz už pomaly ščezujú. Známe, že industrializácia veľká i už moderní sposoby pravenja dejakých produktoch. Baš zato i mi pravíme tu výstavu, abo jak povieme už, znači starých remeslov, znači jak dara še pravelo zo dreva, máme teraz zo dikinju, to ti sakajtovi pa srajtovi, kojaki dreveni, to ti teraz još, ajde, ležaji za mašini, jak to daraz, daraz nje bilo metalne njih, šitsko še za dreva pravelo, I budeme mať, znate, i naše výstavy, to ti maketi mali poljoprivrednih mašinoh, co bilo i v Lonji, i to je jedan stari traktor z 20. viku, prešloho viku, ktorý ešte nemal ani koljesa gumeni, nego šitsko bilo z željeza. Posle toho še na 17 hodin u školi otrima jedna vistava, co sme tu hodni vidzic? A mi še namahame, znači, už máme u ruskej školi jednu postavku, znači, ruskih hiži, ruskih određenih predmetov z zbirki ruske odlohi, a mám jednu prostoriju u ktorej každého roku še namahame dať so porichtac, tak sme toho roku zadumali, odnosno, že jak še da kedy reklamiralo, jak to da kedy bilo. Máme to ti rami, co nam dobiti za zavodu, znači jak še da kedy našo remeselniki reklamirali, jaki boli ohlaški i tak dalje, a mi kolo toho porihtame, znači da su vjazane za naš suvenir, za tu miričku, znači bude odrezeni predmeti, odrezeni, znači su vjazani za reklamiranje i to še hasnovalo, znači kantar z mehami, jak da kedy bilo mehi napisani, jak še pakovalo žito, odnosno jak še čuvalo i tako. Znači bude jedna oddeljenje u tej školi nove. A ti dva prostori i tri budu také, jak to bilo, bodak to nie bol každý tam a nahodu jednu čas vidi z ruske odlohy. Takže pred vami jeden veľký festival, jedna veľká i bohata programa za kotru trebalo angažovať veľa ľudí, ale predpostavljam i veľa penježnih sredstva. Možete na kratko len povez, že kto vam všetko pomohnul u organizaciji materijalno? Materijalno nam pomogli, jak teraz, znači, Pokrajinski sekretariat za kulturu i javno informovanje, Nacionalni sovjet, opština Žabelj i sponzore. Ali še jak treba tu poveze i u Valalje máme potremovku, znači u školi hasnujemo određeni prostori, medijski su nas dvi provazice, ruske slovo, radio, dalje máme veľo naših amaterov, odnosno ľudí, volonterov, ktorí pomáhali da še to porihta, zohľadom, že zna se jaka situacija za našu salu, každého roku musíme ju ili mi otrimujeme, znači to všetko porobene na tej bazi, znači veľa še angažujeme i trudíme še, hej, da všetky budú hosteni, da všetky budú, ale všelijak, že odredzeni projekti i pomoc, ktorú dobijame, co predsjedatelj hvaral, nam veľa znači, že môžeme še organizovať. Nazam še, že popri tim, že máte i veľa učešníkov, budete mať i veľa ľudzoch u publiki. Je zda koho, že okreme občakujete na vašim 12. festivalu?
A dobre, my ще намагаме полац осок, ще представяме, значи, ale jak društvenu zajednicu, jak Rusnacov, takže prichodí všelijak predsjedatelj opštini, potvrdzuje, že prihodí vladika, prihodí predsjedatelj nacionalnog sovitu, potvrđene, že nam príde i Miroslav Asin, znači pokrajinski sekretar za privredu i tak dalje. Občekujeme, znači, povolani šitski hosti, jak su direktor Zavodu za kulturu vežanskih Rusnacov, povolani ambasadore Ukrajini, Kanadi i povolani šitski členi nacionalnog sovitu, znači, že bi prišli da vidja z ohľadom, že oni nás finansiraju i normalno povolani šitski strukturi z Valalu, gde mi žijeme. Takže verím, že povolujete i naših patračov, že bi prišli na Ščivic festival. Všelijak, bešedovali sme, mi še mali dobru publiku i povolujeme šitskih, znači u chodnici ne menjame 12 roki, co bi še hovorilo simbolično, ali mi žadame, že da bude publiki, bo do momenta kad máme vece i publiki u sali izvođačov na bini, mi možeme to organizovati, taj smo komentare tih dňoch. Za teraz ešte máme veci publiky, nazvame še, že bude šitski i za šitskih bude mesta, sala veljka, porihtana je, bude krasna i chvíľa, ne bude bar soruco, takže povolujem jak z Žirđova, tak i zo zboku, slobodno nek prídu na naš festival. Počitovani patrače, i naša ekipa bude prowadzić festival Najšenje za Budze, takže všetci, kotri ne možu pojít na Ščivic festival, hodni u naših emisijoh od Patric, že jak tam bilo. Ja vam zakujem, že ste bili hosti u nješkajšej emisiji Dobri večer Vojvodino i žadam vam veľa šťastia u organizovanju toho i šlidujucih festivaloh Najšenje za Budze. Ďakujem Milana Povolanki. Pošla vona, hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Pošla vona, hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Keď biše mi zvoljana vracela, s osadnučkim bim ju zlatom ozda pozlacela, alješe mi zvoljanje na vraci, hoždaše ju, ne znam jak odlaci, alješe mi zvoljanje na vraci, hoždaše ju, ne znam jak odlaci. Drugim raju, a ja nje vesela, dzeže moja, radost od nje cela. Pošla vona, hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Pošla vona, hore brežinami, čerkajuci luhomilje sami. Združenje keresturskih paprigarov i toho roku organizovalo Dzeň keresturskej paprigi, dvodňovú manifestaciju, ktorá po treci raz bola organizovana, ale teraz na novej lokaciji, oprez novej sportskej hali, čije švetočné otveranje tempirane za totu podiju. Treća pošore manifestacija Dні keresturske paprigi i toho roku otримана treći vikend u avgustu. Перший день була фахова і ревіяльно-забавна час маніфестації, а другий день були преподавання, які організував наш визначний поліпредний фаховець доктор Владимир Сабадош і рекреаційні обігування конів на гіподрому. Preširili sme da po našich osoch. Tu nam teraz prišli da skeľo chemijni hiži, ktorí jedno zo nami pôjdu na poľa i opatra papriku, za nás posovitujú, že co môže buď môže lepšie porobiť, zvuči môže buď srišime i da daj môžu taký svoje fachovo dumanie, že jak nadalje môže u seba robiť. To, co što týka toho, tu všelijak toho roku znova prišli i naši otkupiovači paprigi, že bi vidjeli na polju jak papriga vypatra, dojam, že toho roku na ise dosť dobre papriga vypatra, nas zname što taka bude i cena,
že sme toho roku hodní byť zadовольні jedni i drugi. Co się dotyka odkupowaczów, oni jeszcze nie chcieli wyjaśnić za cenę. A co się dotyka količestva odkupowaczów, bude ich więcej jak w przeszłych rokach? Ja думаю, že bude vecej, poneže toho roku dám, že paprika bude kvalitetnejša. Tiež takže i na osnovu manifestácii čulo za kerestur i že máme dobre papriky, takže ja dám, že bude väčšie količestvo, ktoré sme hodní predať, môže byť direktno do prerobku, alebo direktno do tých marketoch, a menej môže byť na kupcoch, teraz to, čo on ukáže. Перший день манифестація започала з обіходженням польов під папригу, де присутні фаховці і купці оцінювали тогорічний урожай. Uslovi boli baš češki, znači mali sme velike količini padavini, smena slunkovnih njoh i to baš pogodovalo za rozvitok horotoh, takže i popri toho paprigi šorovi i dost dobri paprigi. A proizvođači najveću povahu trebali obratiti na bakterioznu pegavost, to je plamenjaču, a što jak vola, jednostavno infekcija še ostvarila veljo skore jak co proizvođači primeceli. Već nastala panika, že co jak treba robiti, da jedni proizvođači robili iz sredstani co nje šmeli porobiti, mada nijaku dobit nje dobili za s tim co porobili, za s takima sredstavami. Da jedni produkovatelje, poneže nie zbačeli načas bakterioznu pegavost, že by ratovali urožaj, nabavili antibiotiky, ktorí še ne preporučujú za kasnovanie na rošlinu. Legalno ih ani ne možno baviť, bo keďže premenjujú u periodze, keď plody už začati, ostávajú u rošlini i plodoch, co nebezpečné zo zdravia konzumentov. Kto poriadne provádzal chvíľovo obstaviny i načas paprigu pírskal i dal jej všetko, co jej treba, tota i drugi horoti še mohli zoprec. Teraz už pozno za pírskanie. Papriga teraz znači u fazi pred oberanjem, već se pirskanja думам, že nie bude potrebi. Teraz zavisi ešte jak kukuruzný plamenac, jak bude ljecic, shodno toho uvidíme, že jak treba reagovati. Hlavni program zaštiti završeni. Sam napomenut, že toho roku tretiranja paprigi bilo veljo, češki rok, dozvoloženi sredstva, takže думам, že to vraci keď všetko odrobené jak treba i keď papriga zdrava. Keľovým toho roku máte paprigy? Dva holti paprigy je tu, jak vidíte na tej parceli. To znači všetko, hej? Všetko, hej. I jak ste zadovoljni? Za teraz sme zadovoljni. Doteraz zadovoljni, tako sme ju spravili, ako sme ju spravili. Jak i prešlo roku, zeleného vinuća jest toho roku. Teraz dalje budeme vidjeti. Ali to nije dvelo, hej? Nije dvelo, a najviše na tim zaustanovalo. A verticilium še pojavi, znači zavisno kje papriga gajena na jednej te istej parceli, kad vekši duli niz rokov. Znači produkovana papriga na jednoj parceli, već je to každi rok pojavi u menšoj, vekšoj meri. Zaviše znova jaki vremenski uslovi, kad temperatura pređe prek 30 stepeni, ono še već se manifestuje jak je temperatura niža. Jest tu daja koholika? Jem preventivno, znači keď će pojavi verticilium, postoji dajaki sredstva koji može da se pušća pre sistem, ali oni možu jem ublažiti daje širenje horoti, ali potpuno spreći ne može. Da jedni fahovci, jak dajaku pomoc paprigi protiv verticiliumu, to jest željenog preca paprigi, savjetuju pušćac obični bakarni oksihlorid do vodi za podzemne navodnjavanje, bo tota pečarka napada rošlinu preskorenje. Toho roku bilo pirskanja dosta. Otprilike 18 do 20 zraz špricovana. Co z tima fungicidami, insekticidami i kalcijum. Keľo vi toho roku posadzali paprigi? Neполни 3 гольти. Да su hivi do 3 гольтов. Aha. Na tim jednim mjesecem? Na tim jednim. Toho roku tak. Jak ste zadovoljni? Za teraz dobre, evo. Nemam co povedom. Bakteriju som nemal. Narosla dobre. Teraz uvidíme za cenu, uvidíme dom dok še počne objerati dom. Hej. Uvidíme pravu cenu u Valaljad, ktorá še formira nešto više za neki tiđenj, dva.
Nie napadli ohladare? Jest miši, ale od juna mješaca da on stalno šeruca toto, cik fosfiđi to. Znači Dookola, po každej fuli izjavne rucame, miši je znazdihano polno dom. I to pomoglo? Hej, to garantovano. Bo šerucao dookola polja, od kukuricov, od jarku, od asfaltu, za asfaltom. Do miši polno bilo nazdihano. Dost je škodi od mišoh, ali položili sme trujeme ih da máme palaj klopky, tunija i toto. I takže, ale jest chybi dost. I u sistemu i paprigi u hrižu. Kada vi paprigi pestujete? 3 holjti. Jaku fajtu? Slonovo uho i dakus baburi. Pol holjta baburi. I preco ste še odlučili na baburu, poneže Keresturci uglavnom slonové uho? A to tak, každý rok sadzíme pre radní u Červinky snabdevam zos baburu. Keď nedostane z plasteníkovec, nadomestíme zo spolja. Aha, máte znači u plasteníkoch? Je plasteníky, da, takus. Aha. I povedz mi, kada raz ste toho roku pirskali papriku? Na polju? Na polju sme pirskali, točno ne požavam, za 17 raz. Tu mám 3,5 holjta, takže dost. Vidím, že okrem tradicionálnej červenej papriky máte i žovtu. Odkedy že žovtu pestujete? Ja žovtu, to jest baburu, pretežno baburu robim ju každý rok. Idem na pijaci i tak, nie veľká povrchna, može buže daco menje jak pol holjta, ali tak chodim po pijacoch. A vecka vše je pod ješenj, vecka še i na kupcom daco predava. Znači, že toto babura ide dobre, hej? Pretežno dobre. To perši penješ bo za za rohovu kasnejše prichodzi penješ, takže mi uskladene, že skorej dobivam penješ i ize mi lješćejše. Ja domam še i placi kad ne bude kamencov. Aha. A ozda ne bude už konec ljeta? A uvidíme. Osigurali ste? Osigurane. A dobro, već vi placi všelijak. Osiguravaca hiža, vi placiš škodu. Vi placi, evo, ja i na baburi bilo už osiguranje šteti bilo 20%. A už bol kamenec, kedy? 25. juna. Aha. Znači to vam už vyplacené, či má buď vyplacené? Nie, to boli, včera baš boli završno, že opatrici, jak ta včera odredzeli, že 20%. Aha, to zadovoljni ste s tým, keď odredzeli? A jak, bilo tu takú zveci škody, bo perša bola bars odškodovaná, ale teraz še vypravila. A toto paprika sigurno nebude perši klasi, hej? Tota už predána, to už 2 razy obrana, to už 3. oberanie teraz nadchodzi baburi. Perše oberanie na veľko prešlo po 60, a teraz prechodí za 30 dinári. Na pijacu takú zdrahšie, ale po radňoch musíš dať 20% tunšet. Hej. A bude sa dávať do chladzalni Keresturskej? To uvidíme, jaký budú sloji. Keď bude placenie lepšie dakus, jak doteraz, to še rozdumáme ešte jak vypadne. I za nárok plánujete zväčšať z povrchnosti, či ostane sa? Nie, domáme tak dosť. Dosť, teľo. Keď dobrá paprika, to dosť, a keď bude slabá vec i veľo. Ja domám, že bude toho roku. Že toho roku še vypláci dobrá paprika. Ktorú cenu očekujete? Nemôžem zaključiť, ale otprilike ja mám 55 dinari, že to bude cena tohoročnej papriky. Tak u štretku, jak še vari. To bude sezóna. No teraz je daco, može bude daco mocnejšie, ale to mali količestva. Ale domám, že bude 50 dinari, že bude paprika. Štredňa cena, bo na počátku oberania veľa väčšia. Hej. Popri produkovateľoch, zaštitároch, trgovcoch so preparatami i opremu, na dňu papriky boli i otkupiovači. Imamo 4 hladnjače i zainteresovani smo
Máme 4 chladzalnie i zacikovaní sme, že by sme za najbližšiu odkupiovali kerestúrsku papriku. Už 3 roky odkupujeme túto papriku, sotrudzujeme zo firmu Izgled. Ozbiljno sme porihtani, oni rihtaju liniju u fabriki, takže paprika evo dospeva. A vy budete mazljem vy budete poštrednikljem za jedno či za vecej? Nie, všelijak budeme za vecej, ale to ta firma nam je na perše mese, ich potrebi budeme patric všelijak, jak da obezbedzime količestvo i kvalitet i všetko, co oni budu gledac. A máme ešte i drugi fabriki i jednu trgovačku hižu, ktorá distribuira do tih, jak da marketov u Novim Sad za Beogradze. Vi otkupujete i calu i porezanu papriku? Jedno drugo otkupujemo, baš gledamo tu na njivi, ima paprike koje ima fleke. Otkupujeme i jednu i drugu. Vidim na polju je paprigi so špljahami, taka bude otkupena porezana, ali i calu bereme. Mi otkupujeme uglavnom drugu klasu, poneže še ne možeme zmahať so željenima pijacami. Kupujeme na veljko ta i cena, inčaka. Ostatní roky ste sotrudzovali zo kerestúrsku chladzalnju. Sarađujemo i dalje, uglavnom oni nam... Sotrudzujeme i dalje. Uglavnom nam uslužno prerabljaju papriku, marhu, kromplji, a i slatku kukuricu, keď našo kapaciteti preobterhovani. Sotrudzujem z Darkovom, z Novosadu, firma. Jomu pretežno už roky mu predávam po najvecej, no, predávam i druhým. Jakže vari, kto dá väčšiu cenu, tá jomu bude. Predávam femky Čižmarovej do Čunija, druhá klasa ide i vecka tak, keď je zoštecenej, tá vecka režeme, tá za prerobok do fabriky. Znači, nie dobávania od plasmanu? Vše už nie, toho roku, že bude hľadaná paprika. Manifestacija, koja toho roku organizovana u ulički oprez Nove sportske hali, predlužena za zdefilejom konjskih zapravu, a na 16 hodin predsjedatelj vojvođanske vladi Bojan Pajtić švetočno otvoril tuto sportsku halu, koja še počala budovac pred 10 rokami i ktorú dojedni kerestúrci počali volať skada. Pri hali bol postavený šank a u hali stoli za večeru. Večera bola rihtana tiž pri hali. Co vi varite? Ja varim paprikaš zo ovci, 2 kotli. U 2 kotloch, hej? 2 kotloch. Keď je ovca stara? Ne znaš je, 5-6 roki. A keď vkupno je kotli? Ukupno je kotli 10, 11 i plus to sarma. Co še nije u kotle vari, ali na šerpenja po njemu u kotle. A co u drugih kotloch? U drugih kotloch je pasulja, kapusta slatka, paprika za švinji, riba. Ja varim trenutno polnjetu papriku i 3 kotli baranjini. Znači jedno i druge? Hej. Jedlo. Ja i moj pajta škole. Aha. A povedzte mi, z čoho polnjeta paprika? Polnjeta paprika máme 70% svinskого i 30% hovedžiny. Riskaša normalno se ide do... To u 3 velikih šerpenja? A máme ešte 2 šerpeni. Znači 5 šerpenji? 5 šerpenji, hej, ešte 2 šerpenji. Očekujete, že to bude najvažnije hljada? Ha, čujem, že už popredane všetko. Hej. A dodavali ste vezdaco, či ste od počátku planovali 5? Nie, od počátku. A tak mi rachovali, že teľo bude, a teľo sme navarovali. Boni za večeru za tih 12 kotlov i 5 šerpenjov popredani za kratki čas i velim naščeviteljom še ne udalo koštovati da jedno z tih jedno. Na štandoch oprezhali bolo všetkoho. Združenja ženov vykladali svoje predmety domoćnjeg vjerovnictva, a popri njih vykladali i 2 djevčata. Prinešeni na rukvici dajaki priveski, lebo taki dajaki stvar. A što ste to pravili? Z mandih gumkoh u farboh. A češko to napraviti? Ha, zaviši ktorojak. A co ti pravila? Ja pravila to ti tu. Na rukvici i priveski. A kada ti treba za jednu da napraviš? A ne znam točno. Koliko ti? Ha, da jedni heja, da jedni može biti vecej. A co ti napravila to z droboku, je? Hej. Kada tebe treba da napraviš jedno? Pa už sam še uvežbala, takže kolo 15 minuti za jednu na rukvicu. A gdje vi to predavate? Ha, evo tu sme prišli, ne? Prvi raz. Hej. Na štandoch bola vyložená paprika, ali i rižni drugi zahradkarski produkt.
Викладаме сам пред капусту, але нове маме квашена капуста. Од следното року сме почали квашиц, пак даку знавекше. Teraz сум едини во Лаје ktorý квашен капусту. Мам 4 фајти капусти, мам пруктор, браво, футошка, српски мелес и евтурску ливову капусту. Мам паприги параличовej, билej, zomborki, mam cesku, mam cibuli, mam praziluku, mam medu i palenki. Dobre, povedzte mi za to tú kvašenú kapustu. Ide to teraz ljeце? A pace ja še razine ide najbardziej na svadbi. Dođe svadbi teraz u Valje, ali iz okoliska. Dobre targovišće, Kocur, Verbas, Červinka, Kula, hotel u Ođaku, beru do mnje i to na lisce za sarmu uglavnom, na kilu i kvašena kapusta za svadbarski kupuz i tak. Dio znova prišli tu vykladac. Máte daco nové? A daku zjezdi daco novo, znači standardno ajvar, 3 fajti, horki, blahi i slatki ajvar. Po drugi roki nje bilo teľo mađunu z jahodoh i rižni kombinaciji jahodi i višnja, banana, tak. Imame dajaké luksuznejšie pakovanie ajvaru, da kedy ľudia pýtajú, že by za darunok dali, da su také či nemam, da su porobili také. I znači to uglavnom toto, co i po drugi roki, a nové i vino sme pravili z toho roku zo jahodoh, taj vina da ako máme na predaj. Toto su nové. Keď to dlho bude u vašim obistvu, a kedy da napuščiť, friško še to popreda? Robíme celú ješeň, dok je papriky, dok mrazne vari, vecka prežimu nemáme, bo takoj ješení všetko predáme. Ľudia hľadajú, ale my keď stihneme napraviť, teľo vše predáme. Nemali sme nahodu koštovať za jeden z produktov, bo nebolo času, ale nás víno z jahodoch naiste zacikali. Dobre, a z toho vína še môže opiť? A ja už jeden dlhší čas nechasnujem alkohol, to som neproboval. A da jedni za to lougli. To jeden kolega pravi víno, ja dám jahody, on majstor i vedzelíme po poli. Takže z toho boku som čul, že lapa. Na dňoch papriky boli organizovaní i náhradní baviska. U zmahanju za najlepšiu dečinskú masku pobedela Doriana Papi, dostala voucher na 5000 dinári, ktorý potrošil v Valačskej knižarni. Za najkrajší vybraný štand Irineja Mijačiča i on dostal slunkombrad za nahradu. Toho roku som priniesol 3 fajti ajvaru, 2 fajti pinđuru, mám večkaj mađuni, mađun zo papriky, mađun zo bundavi i mađun zo cibuli. Mám produkt čili, večkaj mám horki ajvar i mám nový produkt keresturska horigača. Co to keresturska? Keresturska horigača, to nový produkt, ktorý som toho roku vyložil prezentovať. Napravený je zo zväčšej fajtoch papriky, ale všetká paprika, všetky fajty horky. To všetko zo z vašej papriky? Paprika od mojich zecoch. Od mojich zecoch. Oni chovajú, ja vežem od nich papriku, napečem i vecka ľudceku roka. Keď sezóna zapravím tí produkty, potrebujem to tú manifestáciu, tak vychodzím za svojimi produktami na... Понеже то було і маджуну з паприки і цибулі, наш собеседник нам мусив відкрити, як му ще то удало. Печена паприка, ще з омелі, і я того року робив з яблуками квашними, увареними. І веска som експериментував келю із паприки, келю із компоту, то не компоту, але яблука. І весь som dodával такі присмачки, dok som po mojim nedefinisal smak, za ktorý думам, že da se čustvuje i paprika, a da ne bude baš sama paprika, bo to već kajevar. A takisto s cibulju, varali sa cibulju i dodali jabluk? Cibulja malo na dakončaku proceduru, ju treba pošekati, abo ju calu uvariti i položiti do cukru, da cuker ubije sumpor u njej. To je češki iritirajući zapah i vecka še isto dodava dajaki prismački, da saha na kvaskavo. To ja nije dumal, bo ja to zeškalj prečitao u literaturi, ali kad sam ho napravil po receptu, jak tam pisalo, tad mi še nije pačelo. Nije ličelo, ni inače, ni farbu nema, bo cibulja nema krasnu farbu kad se uvari. Tak sam već daca kombinoval s višnju i s višnjovim sokom da dam kvaskavost i
i sladost, še doženje s prismačkami. Da vidíme, že to bude. U zmaganju za najčešću paprigu perše mesto zavžali paprigi dvoch produkovateljov, obidva mali po 405 grami. Poneže hlavna nahrada bola elektronska maža, ktorú nemož podzelic, organizatore probovali riešiť problém s odrezovanjem konačkov, ali i tedy rezultat bol nerišený, 400-400. Već prešloročni pobitnik Michal Pavlović veljkodušno prepušćal mažu konkurentovi Mihalovi Takačovi. Co ste ju i dali, že bi taka narosla? A evo, to verovatno dlhoročne iskustvo prek 25 roki. Z roka na rok še trudzime da usovršime daco, še daco nove, a uglavnom domam, že tomu najvecej doprinoši domašnji hljivski hnoj. Prikarmujete každý rok, či každý druhý? A to teraz sme každý rok, a teraz še slučelo počím statkujece i netrimame, hnoj kupujeme, a ideme každý druhý rok. Za toto manifestaciju Združenje paprigarov konkurovalo pri Pokrajinskim fondu za rozvoj i dostalo 150.000 dinari, jak i 220.000 za druge aktivnosti društva, takže i pokrajinska vlast prepoznala značnost tej manifestaciji i jej budućnost obezpečenja. Koliko keď máme, s jakými sredstami rozpoláhame i co môžeme porobiť, dúfam, že to menej veci bude nejaký kostur i nejaký príklad, že aj nadalje budeme robiť všelijak, že tu možda jedni stvari premeniť. Bolo rozvojanja i o prepodavanju, međutim mi otrimujeme žimski prepodavanja u perióze, keď ľudia to pred sezónu, keď še rozumejú tým, že co, jak vše bude robiť. A teraz nám hlavný moment i hlavná ideja, jak to tu paprigu predať. Такі маніфестації, які ми мали нагоду видіти, і вели другі všelijak doprinoša rozvoju i afirmaciji naših mestov i našej zajednici. Međutim, te afirmaciji svoje doprinošenje davaju i našo umetniki. Jedna z njih i Irina Hardi Kovačević, ktorej prave ruski kerestur, odnosno legendi o njim, boli inspiracija za knjižku čudesnih pripovetkoh. Keresturski legendi. Knjižka toto teraz je u jakej formi je po ruski, jej perša čast, jedna poezme polobuka, 15 pripovetki, dati može biti, teraz da nje signe, že 5 roki unazad i ono stalo, jak rukopis, ja njenje sepena, ja perevih varala, že co ma budze, ja svoje pokončala, napisala. Međutim, zjavela še potreba, že bi dah to sprozi, i to baš pripovetki, bo taka edicija pripovetkov, Narodna biblioteka z Novom Sadu vydava, iščenje mala ruskog autora. I poneže znam redaktora, on še mi pital, že maš daco, ja hvalim, znaš, ja nje prozaista, ali slučajno mam to idem toto iščenje reverifikovane, bo je tam date i čeka, on hvari ja redaktor, bol vydavateljni u dnevniku, daj ti to mnje vidjeti. Hvala, že super, a to u stvari ani nje bilo 15 pripovetka, ali da 12-13. Maš ti še daco, rekao, mam skicu, to ti tamo o židoh keresturskih, ja ne znam co druge bilo, dok on hev to opatrelja, to zrobila i ja dala on takimu i opcije odvituje Šicko. I to ta knjižka perše praktično višla po srpski, ali to tu knjižku ja prekladala. Ja bukvalno prekladala z ruskoho. U obistu še već se i nje vidjelo nikoho. Až ani večer še ni švicelo u oblakoh, a kapurka zarosla do korovča. Až zarosla i draška, co še po njej uhodjala do obisca. Dopitovali še heverni, že dze znal njestat zboraji i joho mače.
Dok тут dozrevalo, ja išče pisala, teraz še mne otvoro to, že ja o tim mišljenje pisala, a i to čeka. I mi stigli do 25 tih tekstov, a u međučaši redaktor na radiju, ktorý má stvarno bar čustvo za tradiciju, za našo, a ja bih povedala, že i za nove, bo čustvuje sučasnu umetnost. Janko Homa, znijeme mi to znijeme. Dlho roky sotrudzujem s pánom Julinom Papom. I to už je tomu i 3 roky. Pošol som do ňoho po jakýšik materiály, on mi v medzičase spomnul, že pani Irina Hardikovačević vydala po serbsky 16 pripovedky o keresture. Je tako zašvicela hrušočka, že ja by to mohol, povedzme, u nejakej kratšej verzii emitovať zo emisii z Valov. Nebolo mi češko, to som tako i Irinku navolal. A ona má u formy na srpskom jazyku i već sme se dohvareli, že ona to všetko preloži i budeme probovať za emisiju za Valov. Međutim, keď prišla i keď prečítala to umetnicky u našej dramskej režiji, ja videl, že to i dlhšie i že škoda skracovať, lebo co? I već sme prišli ešte na ideju, že ona má ešte ideji. To bolo perše 16, pokoniec mi ešte doznali, to vypadli 25 pripovedky, odnosno legendy o ruskim keresture. Viem da jedni stari ľudia znali da kedy pove svojim mladšim, že bi še nje dali zameržit bosorkom, že bi ke su njesigurni do da čoho ljepše opkerovali s pokusi, jak ljetali do njih. Bo nje čisti sili, a bosorki všelijak spadaju do šora takih, ljem strežu, vim siše, a tak, že bi toho, co im daco zavinjel, potrafeli tam, gdje ho najvaže bolje. Думали сме, že to така велика робота и že to тело велико труду потребно и že to šitsko teljo časvodnje. Ku tomu kolo Irinki, tako sme prišli na ideju, poneže je i pisateljka i glumica i najlepše bi bilo kad bi to ti pripovedki ona sama prečitala, da bi sme nje mali teljo trošku. Irinka še zostim zložela, tu še prilapel Janko Homa, že bi to robil zo Irinku, poneže to trebal jeden človek. Môžem vám povedať, že trvalo to dosť dlho. Sigurno rok i pol. Nemáme mi stálno ani dramskú režiu, bo je i druhý redakciji, ktorí hasnujú. Ja na drami nerobím. My, jak ruská redakcia, nemáme termíny tam. Takže, ďakujúci dlhoročnej roboty i priateľstvu s tónmajstrami tam u dramskej režii, nachodzeli sme termíny i kus pokus i tak, ta z rok i pol bome popoladňami mi to zredzeli. Odtedy nebolo čuc, že by takto proboval odchovať chovanca. A o ním šeljem po dlhý žimský večári pripovedalo na prátkoch. Da keď by da koho z tých dzecoch, co chceli ostať co dlúžej budni, vysluchovať, co staršie pripovedaju, poslala gazdinja do komorky priniesť zo sakajtovika pukany magočky abo pukanky, oni vše odchodili po dvoje i kvičaci še vracali, boše im až prividzovalo, že tam u kuce šedzi dejake kurče. To ti pripovedky sme počali emitovať prejk Habo v Radionovom Sadu každý vo vtorok. Odrazu počali sluhače poznati im boli to ti pripovedki, cežko už sluhali, dobre, dosť interesantne. Da sme i reprizovali to ti pripovedki, zostim še to zakončelo. Mi nepočali emitovať, dok še ne znjali šicky.
Keď dúfam, že das ešte 4, das ostalo 6 dníma, zaľa mi už jakošik trebalo, bolo mesta i prostora u našej programi, tá sme počali emitovať. Tako i posle peršej, druhej veli vymahali, že by sme to dajak im preznjali, okreme mnje i Rinku kontaktovali, i donže i Zlatu, jak redaktorku, že by ljubeli také mac daco. Kad si pošao? Kad si? Iď se tamaljku Vervinkom do Nadu i Šašu, do tej dolini še ucahnul. Ľudje boli porihtani. Mali palici, na kotrih na verhu bolo nakrucene kloče, namačane do loju, kotri zapaljeli, i s takima fakljami še rušeli za Farkašom. Mahali oni z tima palicami, zbivali še do čupora i ljarmali. Jak kad bi se bez ohnjem i ljarmu uljivali šmelosci i odhanjali strah, kotri će visno do njih nahnal Farkaš. Každomu kada se porobi ta še ljubi, kad mu dakle poveže dobre. To je dostala taki krasni pripoznanja nje od javnosti. Ako si javnost nje reagovala, njih to, ani u novinu, ani nič. Da ja nje dala tekst, že znjate i to kratke do ruskog, ani bi to nje bilo, ali mi še ljude. Ljudi stavaju z bicikli, že i javci to uko cure, ali je to, že baš ti čitaš, ali je to ne znam nini, že ja kad počinem varit s poludzenog, ja sebe uključim radio. Jak mi to zrobili šitsko, i Rinka vydala knižku z ruskim slove, prave šitski to ti 25 pripovetki, to ti legendi, i išlo še na mešac knjižkoh, odnosno na sajam knjižkoh do Beogradze, i prišlo se na ideju, že čom bi nje bilo zo knjižku i audio. To ti snimki kad su zrobeni, takže već kad to ruske slovo u sotrudnjstve z Radio Novim Sadom, odnosno rusku redakciju, dohvarki sme popotpisovali, to ti CD-i, to nekomercijalni, praktično oni vydani jak reklamni materijal naših hižoh. Celi život potvrdzoval mi, že môž buď šťastlivý len tedy, keď vidíš, že kolo tebe šťastliví ľudia. Tvrzel poznejšie Makaj Paroch i još vychoval se šťastlivý, okružený so svojima parochijanami, kotrim už peršого dňa, keď prišiel jak panocec do kerestura, hvaril: Mili braca i šestri, moja kapurka vše otvorena za vás, deň i noc, všetky 24 hodiny. Vecku zastal, hanjbljivo se našmijal i dodal: Hibal, že hrapim, ta vas ne učujem, ale viljem pridce, zobudce me. U tej zbirki Nebo nad Keresturom je 31 pripovetka, a na CD-u je 25. Znači, nje boli porihtani šitski, ali celkom dost, že bi še napravili jedan krasni komplet. Z ohľadom, že kad u pitanju CD, tu še Irina Hrtikovačevićnova i Radio Novi Sad odrekli autorskih pravoh, takže mi tot CD darujeme, znači nje placeli sme autorski prava i ani ho nje predavame. Ali kto kupi knjižku, dostanje za darovno CD. I to še ukazalo dost dobro, vidim, že še ľudzom páči, okreme, že na tim CD-u tot audio znimok ponuka njeljem krasni pripovetki i možljivost za upoznavanje, ljepše upoznavanje prešlosti, ali i možljivost za učenje jazika, za pestovanje jazika. Vidim, že CD kupuju ljudi, ktorí žijú u inozemstvu, že bi svojim dzecom, unukom puščali i že bi mali ih potomki na hodu čuc, a po možljivosti naučiti pravi ruski jazik z ruskog kerestura. Boli sigurni, že še zadavela. Ljami pohodskovali po pobrežju Begelja u nađeji, že najdu jej celo i pohovaju ju jak šveči. Ale
ani cela nie bilo, ani makrenki. Неодлугаше у Валале почало приповедаc, jak dookola po šitskih mestoh hara jakaž banda. I že zos njima u društve, co na konjoh švitku ubehuje, hvataju, co nadumaju i secaju, i jedna dzivka, oblečena jak hlop. Pošla sam do toho šveta, prevolala sebe, svoje duhovno našljistvo, svoje čustvo pripatnosti. Kad sam zakopala otkaz ja i prišla, idem, već mi bilo jasno, že to kerestor, že nije treba hledat veliki švet, že šitski mi máme u sebe to veliki švet. Všad ideš, nošiš sebe i nošiš to tu zajdu, což zdobolu živoce. I tak sam še začirjovala do tej materiji, že še mi vidiš, že ja teraz išće možem jednu takvu knjižku napisat, nie takvu. Ale to, co nie vošlo do tej knjižky, a co ostalo u mnje i co bi zvonka. Ja ne znam, jak vidze i kedi i doklja, i už sam u tej fazi dozretosti, že znam, že šitsko ma svoj čas. Ale každe, keď stanje nastred Valala i keď se zapatri na turnju i pričeka naj zvonar vderi zvonami, može vidjeti jak zo zverha zvonici viljetuje čupor bilih holubov, da ljeta okolo, obidze cali Valal jak na pozdrav šitskim jeho žiteljom i vraciše nazad do svojho gnizda. Ako šik ima život svoje pravilnosti i ti dom, že u čovekovej obovjazki to šljidic. Znači, co to teraz za mne prehvarelo, ja šlizim tim, to ti svoje porivi, to ti co to prečitaju, lebo nadbuduju, šliza svoje porivi, prepoznavaju i dojem funkcije umetnosti prave toto. Prave toto nepririvno prevypitovanje, nepririvno otkrivanje života, a že tej časti života, ktoré by sme neseli svojim decom, ale ktorá u stvari nás vybudovala. Bo, jak ja deška davno u svojej jednej písni, že nebudujú človeka jeho šťastlivých chvíľky. Oni muljem dávajú nejakú satisfakciu, ale v človeka budujú češkosti, ktorý zvladuje. I nie toto, že ich zvláda, ale to tá dráha po toto zvladovanie ich buduje. Keďže nad Keresturom pljevajú u vičnosti duši jeho dakedišnjih žiteljoh, već ozda duši tih, co na silu vyseljeni i tragično skončali, holjem še kus ošmihnju, že im stotu pripovedku podzvihnuti mali spomin. Tu sam perši razvidjela njebu nad Keresturom, bo sam tu u Rezakovej ulički, nije Rezakovej ulički, narodzena u hiži mojho dida Petra Fejdija, bo mac bila katonačka, tedy katonački še vracali do macerovog obisa. Tu nje bilo zahradzeni dvor, nam šitsko da to bilo otvorene, často smo potreli na barico tu stali, a ključni budinog u tej ulički bul Rezakov dućan. Tu ta hromada tu teraz co stoji, to bul dućan. To ja ne možem zadumati, že to nam bul budinog visoki na 3 garadičike še vošlo tu ti zapahi, cimetu, vanilide, pomišani s vitrionom.
Terezakove i Ulički vodzela me draha i na Makovski šor, a po Makovskim sam tako išla do školi. Perše tudze nova škola, vecka viši klasi ozdobula stara škola, a vecka už najviši bula gimnazija. Co sam poveže, z toho mesta ja vyšla, ale še mi ide, že všetko toto odniesla zo sobu. Gde god da som, kerestoru u mne nevidljivo to što upivalo i ja zdobula i kriteriji životnih vrednostov i nauki o života i všetko to otac. Tod jedan mikro švet postal jedan moj životni kosmos. U ostatnjej časti emisiji Dobri večer Vojvodino šlidzi emisija Časi mladosti, u kotrej budzeme emitovac drugu čast koncerta našого kant autora Saši Paljenkaša, kotri otrimani išće u marcu toho roku u studiju M. Gdje njeko lašiše, gdje tak ljeko preje, a ti jake šejalši, take zrozici, gdje zažije, a nje smije, dok duvaše obraca. Zaše po žiči, troše i vraca, a ti še še isti ši do kosog polubeni, a krug lijevo braca še iste braca sam še spremeraš do to co še jalši nida na nje zloci. Čeba sam rišel sam, svoj život sam zvedol na ciganstvo i rih, u svojih dumku sam žadal, veninje šćesca, z mojih rukov sam širel, zvanu i bol. Istiriški, do kruha obraca sam, svoju vinu si domo zašoval, uzo sebe na drugi kruca sam, spoljano sam rože, zo slovo zapiva, kezo z ruko sam, ani ne zbiva. Oče, budzem lišici dalje, moji život i činše, ne ciganstvo i rih, moje dumki žadaju, velinje šesca, moje ruki su širic, zvanu i bol. Šesti riški, do kruha obraca sam, svoju vinu si tamo zašoval, sebe na drugi kruca sam.
Ti žaraš vlast na ľudzi panovac, polavo chodziš do všetci skacki, žaraš buča se tí, co dbajú, že znajú, i byť spolopajco, všetky, co še pendrajú. Strast, ktorá se obníma, pravici štýny, od ľudzo se odníma, a ty chodziš nebytneci, co buze, a ty chodziš a potom ľudze. Potom ľudze. Ty žaraš vlast na ľudzi panovac, polavo chodziš do dumko všetci skacky, žaraš buča se tých, co dmajú, že znajú, i byť spolopajco všetkých, co še pendrajú. Strast, ktorá se obníma, pravici štýny, od ľudzo se odníma, a ty chodziš nebytneci, co budze, a ty chodziš a po tomu ľudze. Po tomu ľudze. Po tomu ľudze. Pre tebe mino špia, pretože si veria. Pre tebe mino špia, pretože si šte poveria. Poveria, pre tebe mino špia, pretože si šte poveria. Glas daleko nek se čuje, divni glas, glasno glas ti je. Pusti glas, jasno da se čuje, pusti glas, glasno glas ti je. Neko smrtne, neko svane, neko stalno krade Bogu dane, disozirane misli mi prolaze kroz glavu, više ne znam ko je u pravu. Put do pobjede težak, put je do slobode, proći celu pustinju da bi našo vode. Treba samo krenuti, dići se na noge, sam shvatiti kap vode izvorje slobode. Bori se kako znaš, hajde ne boji se, poštuj sebe i svoj glas, hajde izbori se. Bori se kako znaš, hajde ne boji se,
sebe i svoj glas. Ajde, izbori se kako znaš. Ajde, ne boj se, pušta sebe i svoj glas. Ajde, izbori se. Nemoj stati ni na tren, misliti da si izgubljen. Svaki dan traži još. Spavaj pod zvezdama, pričaj sa mesecom. Druži se s ljudima, ostavi samo son. Spavaj pod zvezdama, pričaj sa mesecom. Druži se s ljudima, spavaj pod zvezdama.
Kad si idem, kad si kračam, kad si hodim, ti znaš, že postojim, co me veseli, čo še bojim. Ti znaš, že každé slovo vypovedzené ma dostojí. Toľko slova do môj pamiatník podzvinutý len za tebe. A neznáš, že on postojí, i keď oznojú potrošené. Každé slovo vypovedzené dá ti bezce s korovou prekryté. Ani neznáš, že on postojí, i keď oznojú potrošené. Každé slovo vypovedzené na ty mesce skoro prekryté. Ani neznáš, tvoj cíniúc noci na kadzi scekaš ísť do svojich bríl, že chce ráno pocilunok u teplej chýži zobudzi. Nikda nešnie, že co še slučí, keďže pravda odkryje, že či chce voľu duši do cmoty nezabije. Ošmík na mojim licu ochabia upečatok. Vením zdávem na kraljicu sú osvojiť môj zámok a tvoje lico mne odkrýva kráľovný pohynutý.
Každý osmích tajnu kryje, každý dotyk sprevedá. Moja ruka v tvojej dlani, potichu pri druhej leta. Na každý poľa dobracíš, moje dumky na druhý mesce. A ty mi dávaš do virie, ty u mne našla svoje šťastie. Ďakujem. Môže. Kripaku duši, ja postávam vůz, každomu pleco zaplakanie. A toto pleco i mojou brigy noši z kameňa kríž. A to nikto nevidí. Bo to tá boľ, len za mne jej do zemi zahamej. Pomalý ligament. I môj pohár s vodným znojom do boli prázdny je len za mňa. Kripaku duši, ja postávam vůz mojoj Bosí chodzíme po mokrej žemi, blato na prechodci pre spajci. Hoď sami my nikda nenapúšení, my to tí, ktorí trimáme naše v svojej hasi. Čas po čas pre čas, smutňaky pravíme zlato. Že už postala čas nás, počíš ma ty nám na, tak kedy bolo blato, pre zdesy, pre sory, pre strapenie, pre zbolí, znoj púšený, sny trácený, ale my kamene mocné, staré stily odvadený.
bosi kod zime po mokrej žemi, blato na prechonci prespajci. Hoď sami mi nikda nie napušení, my to tí, ktorí máme naše ňu svojej hasy. Čas po čas, prez čas, smutňaky pravíme zlato, že postála čas nás, oči šmatí nám, tak kedy bolo blato, prez lesy, prez sory, prez trapenie, prez bodí, znoj pušený, stitrácený, ale my kamene mocné staré stiny odvadený, i my kamene hory, rozúcané šicom po tej ďalekej doli, i my kamene hory, rozúcané šicom po tej ďalekej doli. Z emisiju Časi mladosti prišli sme po konec emisiji Dobri večer Vojvodino. Reprizu nješkajše emisiji hodnice opatric tej noci na 2 hodin i 5 minuti, jak i na jutre u popoladnjovim terminu na 15 hodin i 10 minuti. Spred ekipi kotra pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.